Ake ngahamba negenge ngelinye ilanga ngapha emakhaya ngakithi sisuka eMgodi le ngesihansi udlula emadungeni udlula ebovini shona phansi siya eMazabekweni. Ngihamba nabantu abathandwayo lapha eMazabekweni. Mina ngiyeshela, ayikavumi le ntombi engiyishelayo, kodwa inako ukuhukeka kancane. Yabo le nto ukuthi ushelwa umfana wangakubokala kuqome khona obani wena onje nabo. Ikona inhlesana encane kodwa intombela lena iyala. Noma kwakungeve kusayintombi ke leyo ukuthi isafaka icha, kodwa ke nje yayinayo leyanto yentombazane yakwabo engekho lula, uyabona. Hayi bantu ababhema sibopheni siyakhona, ngithi naye sibopheni sizobuyana. Abantu hayi sizobuya. Ngiyabona lo sizobuya lo ukuthi akathi awubuyi lo sizobuya ushula. Kodwa nami ngithi hey mangingabuyi angibuyi. Ngizitshela ngaphakathi. Hayi sahamba nalabo bhemi. Baye entombini zabo. Ngisayo kweshela. Futhi sahamba sasuka nje emini kuyibanga ukuye eMazabekweni. Mawusuka eMgodi, usuka eMgodi ukhuphuka uyofika ulidundu la ebovini. Ulidabula ibovini uzuyoliqeda uyofika ngakomboniseni langa. So uyodlula kaDuma uyoqala umdabu. Udabula umdabu uzuyodlula yini le? Ishoni langa koNgubane emateksini ko Love is a Blessing laka eRasteni kaMagaba, udlule kaMagaba manje uyofika eMazabekweni. Sahamba safika eMazabekweni hayi. Hayi ngenhlanhla nje, ngenhlanhla ngoba umuntu othandazwayo la ukuthi ngathi ngaphuma yimi ngoba ngisashela. Uyaphuma hi. Hayi yaphuma intombi. Izizokha amanzi. Ayiziwakha into engapheli ke lamanzi sinika isikhathi. Hayi sixoxe nalo athi hayi usazobuya usazoya esitolo. Usazobuya athi usazobuya. Awubuyi uza esitolo hey. Hayi ihambe intombi ngibatshela wabhemi ukuthi hayi uyabuya. Uyabuya usazoza esitolo. Ngempela ibuya intombi esitolo hayi. Sekuqala ukuthi ke zibaba. Hayi. Yabo nginenkani engaphakathi ethi angigoduka namhlanje. Impela ngoba manje ngilala egoqweni lezinkuni angiyiye ekhaya. Ngilala ngibuka le ntombi. Hayi uyabona mfethu uyabuya. Saxoxa. Sike siye emakethe nje. Singayikhulumi lento yokweshela nokuthanda. Xoxe nje kube mnandi sihleke. Hayi. Ngithi mina kuyona. Uyazi ukuthi ngila nje sekuhlwile. Mhlawumbe ukusuka la uya lapha impela u2 hours uyaphela vele wona. Uhamba ugoduka, uyaphela. Ithi yona ke, ngiyitshene mina ngithi mina yazi ukuthi obani nobani bathe abasagoduki. Inhlelo zabo zithi abasagoduki. So bangibuzile ukuthi ngizenze njani mina. Uthi yena athi amehlo. Athi utheni wena? Ngithi mina ngibatshenile ukuthi ayike mina eyami permit ayikalungi. Kodwa ke angazi phela ukuthi umuntu ophethe istembu uhlele kanjani. Angazi. Kona ke kuhlwile. Wathi yena hayi futhi ke hayi ngeke ke mfana futhi hayi ngeke ke angazi ke mina uzokwenza njani kusho yona. Neyi. Ayishuthi umuntu kuzoba yikho phela ukuthi usiyodliwa yimpungushe endleleni. Athi nayibo nina kanti nisuke nizitshene ukuthi ngithi mina hayi ukuthi ngihamba nabantu abathandwayo vele la. Yimi umuntu onenkinga manje ungathandwa. Hayi kwabonakala ukuthi intombi iteste kunembeza manje. Bese ngithi mina hayi ngicela usale so
usogqokisa nje igama lami kubona ngoba kuyobaphatha kabi, kuyobalalisa kabuhlungu futhi mhlambe bangagcina bethi asivele sigodukeni sonke mangingathi mina hayi akulungi mina ngiyajika ngabe alide lebanga kuhlwile hamba ngedwa. So sekulele kuweke manje ukuthi ungenze ngibe umuntu kubona futhi ngingamoshi lento yabo ngoba ngingabaphoxa ngize ngizondwe yinto mzabo eseyihlelile ukuthi amasokazo azobe khona. Hey, ngikhuthuza nembeza manje angisafuna ethandwa, ayisangidingaka vele avela kodwa manje sengifuna into engakhona ke manje. Hey, ithi yona hayi angazi ukuthi seyithini lento ngithi mina hayi angazi ke mina engingazi kakhulu wena mhlawumbe ungcono ngoba uyacabanga uyabala. Mina nje angazi engikwaziyo nje ukuthi hey kuzoba nzima kona ukuya ekhaya. Ngoba ngiyabona kuzafanele ngihambile. Ngithi mina sengicelela nje ukuthi usase wenzela igama lami kubona nami ukuthi sesiyogoduka bengincoma ngendlela noma sisobe sazi thina sobabili ukuthi hayi akunje ngoba becabanga bawungifishisa ikhanda kangempela. Yathi ngiyacabanga nje ngoba endlini yami yathi mayithi endlini yami kanti ngenhliziyo hayi icabange hey iyagcina ithena hayi kulungile asambe kodwa angazi noma ngizokulalisa endlini kaBafo ngoba akekho vele. Hey bese ngiyithuke kakhulu indukabo ngithi mina hey uyabona ngamani kuthiwe ngigodukile ongizokulala endlini kamfowenu wesi ngilala endlini kamfowenu ngilaliswa uwe sengisho mangathiwa nje ngaba icala elingenanzuzo lelo uyabona yashona yavela hayi mayengiyiphushela ekuthenini angikwazi ukulala kubo ngalali nayo hayi kulala kuniloko hey ithi yona hayi kulungile asambe kodwa ngizodecide kahle sahamba sithi lapha siqoba yabasahamba sasawufika eminyango vele sekuhlwile sasawufika eminyango enjani angena sengithule ngife phasi njengamasokisi omxhaka angisafuni sekumakuthiwe le ngithi ayifike ngoba ngifuna nje wona angena endlini. Yabona masingena endlini uyaxoxa la into engekho ngixoxa ngiqaqa amafosi la angisafuni nje athi yena hayibo wakhumula ngithi mina asilale saze sizwiwe lento esilesiyiswebe sala ithi ngani hey wena ngathi ngenhliziyo hey mina hey cishiwe qinto zami beka lapha ngene ngutshini thula kumva mntwana uma ngiyabhala ukuthi yabona namhlanje hayi vele ayisenacala yabo itheme ifika ingene ngutsheni igqokile ngathi mina hayi lalela we cishe ibiza ngegama uyabonga ngoba vele obani bazokuthi sila ukungoqa kwakho ngeke kusakusizakala ukuthi ngoba sebeyitshena ukuthi avele sazi ukuthi uma siphika siyobe siphika kodwa into esaziyo ukuthi sesenza nje ukuhloniphisa ngoba khona ekugcineni bazosho bathi hawu kube ukuthi nobani akuvele kube yikho then sesiyoyidefenda kahle ngokubambisana. Sasingene ngo9 ngizahamba ngo5